Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriweho uteze amatwi BBC Gahuzamiryango, ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki 17 z'ukwa gatatu, yibanda ku makuru y'icyorezo cya coronavirus gikomeje kuzahaza isi. Mu Rwanda abamaze kugira ubwandu bwa coronavirus bageze kuri 7 nyuma yuko abandi bantu 2 batangarijwe ko banduye. Naho ibihugu bitandukanye bya Afurika byafashe ingamba zitandukanye zikomeje kugerageza gukumira iki cyorezo gikomeje kuzahaza isi. Zimbabwe yahagaritse ibintu byose bishobora guhuza abantu benshi, birimo no kwizihiza imyaka 40 igihugu kimaze kibonye ubwigenge. Naho Tunisia yafunze imbibi zayo ndetse inahagarika ingendo zose z'indege. Ibiganiro ko biranabamo ikinamico runana muri aya makuru ayobowe na Florentine Kwizera. Ikaze ku makuru arambuye nkuko nari maze kubabwira yibanda ku cyorezo cya coronavirus. Hano mu Burayi, mu Bufaransa hafashwe ibyemezo bikarishye mu gihe Burayi bukomeje ingamba zo guhashya no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus. Umuntu wese usohoka mu nzu mu Bufaransa agomba gusohokana urupapuro rutangwa na guverinoma rusobanura impamvu avuye mu rugo, cyangwa se agahanishwa ihazabu y'amayero 150 aramutse atabikoze. Ubwongereza bwagiriye inama abenegihugu kwirinda gufata ingendo zijya hanze y'igihugu zidakenewe mu gihe cy'iminsi nibura igera kuri 30. Kiliziya y'Abangirikani izwi hano nka Church of England yahagaritse ibikorwa byose bibera mu ruhame, ariko insengero zizaguma zifunguye. Byitezwe ko abategetsi b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU baza guhurira mu nama ikorewe ku ikoranabuhanga rituma abantu bavugana banarebana rizwi nka video conference, baza gufunga imipaka mu gihe cy'iminsi 30 keretse aho bikenewe cyane ko iguma ifunguye. Komisiyo y'Uburayi hagati aho yasabye ko amategeko agenga inkunga y'amareta yoroshywa kugira ngo ibigo byugarijwe no guhomba bifashwe muri ibi bihe bikomeye by'akaga kugarije isi bya coronavirus. Mu gihe umubare w'abarwayi bashya b'icyorezo cya COVID-19 rero ukomeje kwiyongera ku isi, mu Rwanda ubuzima bwatangiye gukomera cyane cyane mu murwa mukuru Kigali. Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu yatangaje ko habonetse abandi bantu 2 bafite coronavirus. Ibi byatumye imibare y'abanduye igera kuri 7. Minisiteri kandi ivuga ko barimo umunyarwandakazi w'imyaka 32 washakanye n'umunyarwanda nawe wanduye uheruka mu birwa bya Fiji. Abategetsi bavuga ko undi ari mu Mudage w'imyaka 61 wageze mu Rwanda tariki ya 13 z'uku kwezi ageze avuye mu Budage. Hari bamwe mu baturage rero batangiye kugira ubwoba ndetse batangira no kugura ibintu byinshi bikanga ko bishobora kubura ku masoko. Ibi byatumye abacuruzi benshi bazamura ibiciro by'ibiribwa kubera ubwinshi bw'ababishaka. Ariko Minisiteri y'Ubucuruzi yahaye gasopo abikanga inyuma y'iki cyago bakaryama ku baturage, ndetse ivuga ko abagaragaraho iyi ngeso bashobora gufatirwa ibihano bihambaye. Mu gushaka kumenya uko ibintu bihagaze mu gihugu, ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutsa mu murwa mukuru Kigali. Mwambutsa, ibintu bimeze gute aho ngaho i Kigali? Perezida, ibintu nk'uko wari umaze kubivuga byatangiye gukomera, urebye cyane cyane ku masoko ibiciro by'ibiribwa byazamuwe cyane ku buryo harimo abo biza kutorohera kubigura. Abenshi barashaka guhunika byinshi iwabo kuba bifitiye ubushobozi. Gusa Minisiteri ishinzwe ubucuruzi nayo yafashe icyemezo cyo gutangaza urutonde rw'ibiciro by'ibiribwa by'ibanze bigomba kubahirizwa, naho utabyubahirije akaba yabihanirwa. Aho mu Rwanda ureko si ibiribwa gusa byonyine biri guhendagira ngo n'udukoresho tw'isuku cyane cyane turatuzwi nko kwirinda imyuka yinjira mu myuka y'ubuhumekero izwi nka mask natwo twatangiye kubura. Byo bihagaze gute?
nibyo koko perezida, utu dukoresho bamwe bita uturindamunwa, ni turiya dupfuka umunwa n'amazuru dufasha, turinda amazuru guhumeka umwuka mubi uturutse hanze, twatangiye guhenda cyane. Ubusanzwe nk'akaguraga 1,000 ubu agapaki kaguraga 1,000 ubu kageze kuri 3, akaguraga 100 kageze kuri 400 cyangwa arenze, ku buryo usanga bwaba ubwo bupfukamunwa cyangwa twa tundi bambara mu ntoki bikingira, twose ibiciro byazamutse cyane. Mu bihugu bitandukanye birimo iby'uburayi ndetse n'ibindi byo muri Afurika, hari n'izindi ngamba zafashwe nk'izo u Rwanda rwafashe muri iyi minsi, ariko nko mu buzima busanzwe nko kujya mu tubari, kujya mu maresitora, ibyo byo biracyakomeje cyangwa hari icyahindutse? Kujya mu tubari n'amaresitora birakomeje, gusa ntabwo ari ku muvuduko nk'uko usanzwe. Nk'ubu ngubu mu maresitora aciriritse abantu baratinya kujyayo, biragaragara ko bikanga isuku idahagije. Hari nk'umuntu nabajije ufite resitora iciriritse, yambwiye ko rwose abona abantu bamuganaga bagabanutse nka 1/2 kitaza ubu ngubu kubera kwikanga, ariko adafite isuku, nubwo we yemeza ko agerageza gushyiramo isuku iguye n'ibi bihe bikomeye. Mu bihugu bitandukanye kandi hari ibyakomeje gufata mu guverinoma igiye gufata ingamba nanone zikomeye zo kurinda nk'abacuruzi cyane cyane bikorera, rimwe na rimwe bakerereje nk'igihe cyagombaga kwishyurirwaho imisoro cyangwa se ndetse kugira ngo bafashe babahe inkunga. Hari icyo leta y'u Rwanda yo yareba ivugaho? Nibyo, ikigo cy'imisoro cyavuze ko umuntu uzagaragaza ko byamugoye kubera ubucuruzi bwe butagenze neza muri iki gihe cy'ikibazo azabigaragariza ikigo kandi kikamwumva. Naho Minisiteri y'Ubucuruzi yavuze ko igiye kwegera amabanki kugira ngo yasabe kugerageza kumva abacuruzi basabye amadeni batazashobora kwishyura nk'uko bari bumvikanye nayo kubera ko batacuruje bitewe nanone n'iki kibazo. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Rero iyo nkuru ya coronavirus turakomeza tuyikurikirane, kandi ushobora no gusanga andi makuru kuri bbc.gahuza.com, uko yandura no kwirinda amakuru y'ibihuha ashobora kujyana n'ubwandu bw'iki cyorezo, ushobora kubisanga kuri bbc.gahuza.com. Turayigarukaho mu kanya iyo nkuru ku bundi buryo burambuye, ariko reka tubanze tunyuze amaso ku bitekerezo byanyu. Jacques Nitegeka ari hano muri studio kubasomera bimwe muri byo. Barivugaho iki nkuru? Barayivugaho byinshi, reka mpere kuri Nitegeka Ohevi uvuga ati kuki leta iri kujenjeka, ati ngewe mu gihe ntarumva ko bafunze ikibuga cy'indege n'imipaka, ati nta kidasanzwe kizaba cyakozwe. Celestin niyo mwungere aramwunganira avuga ati nibafunga imipaka, ati kuko virusi izanywa n'abavuye hanze, ati bitabaye ibyo abantu barashira pe. Naho Elise Nsengiyumva akabaza ati ko bafunga byinshi bakibagirwa utubari. Nkomereze kuri Philibert Hishaki uvuga ati nta kiza nari bwumve gikwirakwira ku isi mu mwanya muto nk'uyu nguyu nk'iki ngiki cya coronavirus, ati wagira ngo ni peste noire cyangwa se akaranda yo mu kinyejana cya 15, ati niyo yatemye iratongora. Naho Joseph Habimana we yanditse avuga ati ndabona byakomeye, ati natwe batuye mu cyaro cya kure dufite ubwoba. Urakoze Jacques Nitegeka, si we wenyine ufite ubwoba, ngira ngo n'abandi ku isi bafite ubwoba, ariko no gukomeza kugerageza kwingegesera no gukurikiza inama z'abaganga. Ubwo n'ubwari ubutumwa bwa ibitekerezo byanyu kuri Facebook live. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, urayumva kandi kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbc.gahuza.com. Saa moya za buri minota 22 mu Rwanda. Mu kanya turagaruka ku makuru yibanda kuri indwara ya coronavirus. Uruganda rukora imodoka mu Budage rwa Volkswagen ruravuga ko rwahagaritse ibikorwa byarwo ku nganda zitandukanye mu Burayi mu gihe cy'ibyumweru 3 kubera iki cyorezo cya coronavirus. Umuyobozi wa Volkswagen Herbert Diess yavuze ko ibi byatewe n'igabanuka mu igurishwa ry'imodoka ndetse no kutamenya icyo ejo hahatse. Lamborghini mu Butaliyani ndetse na Ducati nazo zizafunga imiryango mbere y'impera z'iki cyumweru. Inganda zo muri Espagne nazo nuko. Isetubari muri Portugal na Bratislava muri Slovakia bizakurikiraho. Izindi nganda nyinshi zo mu Budage nazo n'izo mu Burayi nazo zizafata imyiteguro
yo gufunga ibikorwa byazo. Ese muri Afurika ho bimeze gute? Bimwe mu bihugu by'uyu mugabane biri kugenda mu kirenge kimwe n'ibindi bitandukanye ku isi mu gufata ibyemezo bikarishye bigamije guhashya coronavirus. Tunisia yafunze imipaka yayo ndetse inahagarika indege zose z'ubucuruzi. Kugeza ubu ibihugu 30 bya Afurika bimaze kwemeza ubwandu bw'iyi virusi. None se amareta ari kubigenza gute mu rwego rwo kurengera ubukungu bwabyo? Inkuru ya Cici Izundu mu ijwi rya Mark Niyonkuru. Ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afurika biriko birafata ingingo yo gukinga kwiragiza umugera wa coronavirus. Muri izo harimo kugara amashure, kubuza amahwaniro y'abantu benshi, harimwo ibikorwa by'amasengero, kugara ibibuga vy'indege n'imbibe z'ibiyaga. Ariko gereranije n'ibindi bihugu biri ku isi, umugabane wa Afurika ufise ibitigiri bike by'abantu bamaze kumenyekana ko banduye uwo mugera, aho bigeze hafi ku 400. Ariko mu vy'ukuri uyu mugera ntiwateye amagara y'abantu gusa. Ibanki nkuru y'igihugu ca Nigeria yamenyesheje ko igiye gutanga miliyoni 135 z'amadolari kugira ishigikire ibikorwa vy'urudandazwa. Amakompanyi ya telefone yakuyeho amahera yatanga mu kurungika amafaranga ukoresheje telefone muri Kenya mu ntumbero yo guhimiriza abantu kutagendana amafaranga. Mu gihe leta ya Afurika y'Epfo igiye kumenyesha mu gihe cavuye intego y'amafaranga agenewe gufasha, ubutunzi bw'ico gihugu buramaze guseserezwa n'iyo ngwara. Ariko ikibazo kiguma gikomeye ni iki: mu gihe ibindi bihugu vyo mu makungu biriko biragwanya uyo mugera wa coronavirus, umugabane wa Afurika woba witeguye bikwiye ukwabwo kugira uyigwanye cyane. Umugera wa coronavirus ntufise urucanco, ariko kuwikingira birashoboka hakoreshejwe isuku nkenegwa. Uyo mugera ukwiragira uvuye ku mate makeya cane y'umuntu yanduye uwo mugera arinza korora. Kugira uwikingire, ushira agatambara ku munwa no ku mazuru, wikingira inkorora, canke wimye ugakoresha udupapuro two kwihanaguza twabigenewe, canke ukazinga inkokora mu kuramukanya. Kubera intoke zawe zishobora gukora mu kibanza canduye uwo mugera, wirinde gukora mu maso, ku mazuru no ku munwa, kugira imigera yawo ntiyinjire mu mubiri. Ukarabe mu minwe ukoresheje amazi n'isabuni kenshi na kenshi, canke ukoreshe umuti bita alcool. Irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza ibihugu by'Uburayi Euro ryasubitswe mu gihe cy'umwaka kubera coronavirus. Icyemezo cyafashwe n'urwego rukuru rw'umupira w'amaguru mu Burayi UEFA mu nama idasanzwe yabaye hifashishijwe amashusho iniyo mu Busuwisi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Norvege ryavuze ko iri rushanwa ryagombaga kubera mu bihugu bitandukanye by'Uburayi rizatunganywa mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwezi kwa karindwi k'umwaka utaha wa 2021. Irushanwa rya Copa America naryo ryagombaga kubera muri Argentine na Colombia mu kwezi kwa gatandatu naryo ryahagaritswe kugeza mu mwaka utaha. Tukiri kuri aya makuru ya coronavirus, Zimbabwe yatangaje ko COVID-19 ari icyago cyugarije igihugu cyose, bityo bivuze ko hahagaritswe amakoraniro yose ndetse no gusubika inama zikomeye zagombaga kuba muri iki gihugu no guhagarika ibirori byo kwizihiza imyaka 40 Zimbabwe imaze ibonye ubwigenge byari biteganyijwe muri uku kwezi kwa gatatu. Imipaka mito izafungwa, ariko kugeza ubu amashuri yo araguma afunguye. Ni ingamba zikomeye zifashwe mu gihugu kandi kitarabonekamo ubwandu bwa coronavirus. Guverinoma yemeza ko nta muntu numwe yari yagaragaraho kugeza ubu ngubu. Inkuru ya Shingaye Nyoka uri Harare mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Izi ngingo zafashwe zigamije kubuza uyu mugera kwinjira mu gihugu. Guhurira ahantu hamwe kw'abantu barenga 100 kurabujijwe mu kiringo cy'iminsi 60, nayo ingenzi zivuye mu bihugu birangwamwo abanduye uyu mugera benshi zihanurwa kutaza mu kiringo cy'iminsi 30 iri imbere. Hafashwe kandi ingingo zo kunyarutsa irungikwa ry'amafaranga yo kwifashisha mu gufata ibipimo hamwe no kongera ibibanza bishobora kuzokwakira abagwayi. Ibihugu bibanye vya Zimbabwe bimwe muri ivyo atamugwa yarabigaragaramwo vyafashe ingingo zikaze gusumvya zirimwo kugara amashure no kubuza kwinjira ingenzi zivuye mu bihugu birimwo abanduye benshi. Ariko harabibaza nimba mu gihe Zimbabwe ari ifise igisata c'ubuvuzi kitifashe neza mu karere hamwe n'ubukene bw'ibikoresho bisanzwe vy'ubuvuzi, izo ngingo hoba hari ico zizofasha. Ku makuru aterekeranye na coronavirus, Chad iri kwishyura umwenda wa miliyoni 100 z'amadolari ibiremo Angola ikoresheje umukumbi w'inka aho kuba amafaranga. Ikinyamakuru cya leta Journal de Angola kiravuga ko umukumbi wa mbere w'inka zirenga igihumbi wageze mu murwa mukuru Luanda uje mu bwato.
Angola yiteze kwakira inka ibihumbi 75 mu gihe cy'imyaka 10 iri imbere. Abanyamakuru baravuga ko ubu buryo budasanzwe bw'amasezerano y'ibihugu byombi bubonwa nk'ubwungukira impande zombi, kubera ko Chad nta mafaranga ifite mu gihe Angola nayo ikeneye inka cyane cyane mu duce twazahajwe n'amapfa. Ubworozi bw'inka ni kimwe mu biha Chad amadevize nyuma ya peteroli, kandi bigereranywa ko igihugu gifite inka zigera kuri miliyoni 100. Bajya bavuga ngo ukene ufite itungo ikakugoboka ngayo nguko. Noneho hino umwanya w'ikinamico urunana. Felicien ahangayikishijwe nuko hari ababyeyi barwanya club y'urubyiruko yatangije. Budense nawe ari gusaba kwitegura umwana uri hafi kuvuka. Azamwitegura ate? N'urunana. Harya kagakoni n'icumba karihe ngo nkifashishe Bude. Ndumva wakandagiza ikirenge nta kintu nishingikirije bimbabaza rwose. Yo, ihangane sheri reka nze nkagushakira. Yambwira aho wakabonye rwose njye ukishakira pe. Ndagira ngo nyine ngukore isuku hariya mu gikoni ubundi njye kuri butike. Ego baba. Butike firi. Isuku mu gikoni se sinsiga nyikoreye. Ariko igihe bakubwira ko umugore utwite atagomba gukora imirimo ivunanye kuko kubera icyo utabyubahiriza Bude. Erega isuku hariya ntigoye. Umva, ndaza kubigukora rwose ubanza utabona ko nakuriwe. Ewe ndabibona. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Mwaramukanya amahoro. Nta mahoro. Yo. Karibu Nonsia. Murakoze cyane. Uzi ko ngize amahirwe nkaba mbahasanze mwembe muri iki gitondo di. Umubyeyi umeze utese? Yewe meze neza Nonsia. Imana ishimwe. Udensia nameze neza rwose. Udensia. Karame. Nari nyuze hano kugira ngo nkubaze niba bibuka ko igihe cyo gusubira kwipimisha nk'umugore utwite cyegereje. Ndabyibuka rwose. Twabyibukaga rwose kandi urakoze kuza kutwibutsa pe. Erega ni inshingano zanjye nk'umujyanama w'ubuzima. Nukura Nonsia uzikora uko bikwiye. Ahubwo si imyiteguro yo kubyara muyigeze hehe? Yewe Nonsia, ngahore sigara uvugana na Budensiana ubwo nyine ngendagiye. Ngo ngwiki? Ubuganiriza umubyeyi utwite reka mbe ngiye mu mirimo. Oya firi, maze narimvuze ntigize amahirwe mwembe mbasanze aha ngaha kugira ngo tuganire, none ngo uragiye. Nese nanjye ni ngombwa. Umva ye, cyane firi, ahubwo nsubiza mbere ye. Kwitegura uruhinja mu bigeze hehe se? Ariko ngira ngo haracyari kare mujyana. Reka, igihe ni iki? Kwitegura ni kare. Okay. Nyine rata hari ibyo twatangiye gutekerezaho. Si ugutekereza gusa Bude, no kubishyira mu bikorwa ni ngombwa. Ubiribwa ndizera ko mwatangiye kubyegeranya. Ifu y'igikoma cy'umubyeyi igomba kubiraho. Yewe yoyo ntitwari twayigura. Koko. Nuko uyikura mukaba muyibitseho rwose. Ariko mugani ibyo birumvikana. Kugura imyenda y'uruhinja yayindi mushyushya. Mushyushya? Ariko buriya muzi ko kuba ababyeyi batarateguriye uruhinja imyenda y'imbeho ari kimwe mu bishobora gutera impfu z'abana. Rahira. Nyine kuba uruhinja rutarafubitswe imyenda y'imbeho bishobora kumutera umusonga. Ayiwe kandi umusonga wica abana cyane disi. Bya bintu ko ari ukubyitondera we. Udensia. Karame. Umva. Nutabuze kunyuraho duhitire ku mangazini duhahira umwana imyenda. Ariko ko nkubaza ntusubize Stefa. Ariko se birangaragaraho cyane koko Tade. Ntawe utabona ko uhangayitse rwose. Mbwira uhangayikishijwe n'iki? Ndakundorere wa mugabo we. Ni cya kibazo cy'urujijo ukomeze guteza hagati ya Nyiramariza na Nadine se? Sibyo. Ariko urebye bifite aho bihuriye. Urumva? Nkuko nyine nabikubwiye. Ubu Nyiramariza rwose tumeranye neza pe. Amfashe neza rwose. Ariko ikibazo mfite ni kimwe. Kugeza ubu rwose se ndashobora kwitera akabariro. Kandi rwose ubu kundora. Uko buke bukira ndushaho kubikenera. Ariko se sinakubwiye ko nabyo bizaza wa mugabo we.
wowe Stefano rwose ihangane bizaza. kugeza ubu biragaragara ko bitazashoboka rwose kuko hari ikintu ansaba gikomeye. Igikisi ansaba ko ngomba kubanza kujya kwipimisha virusi itera sida. Ngo akamenya niba ndi muzima. ariko se ubundi hari icyo wikeka? Oya, ntacyo rwose. ariko henga twugame ndabona itunyagira rwose nk'imvura yishe iratunyagira iratuvuna umuheto. none se Stefa, niba ntacyo wikeka wazanyarukiye ku kigo nderabuzima ukipimisha. mu by'ukuri nyine numvaga nshaka kuba najyayo, ariko ni amahindu iyi nayo sinzi. imvura wajyayo ariko numvaga nshaka kujya uyu munsi. ariko bushombora hariya rwose sinzi niba yanyemerera pe. yabuzwa n'iki se? icyangombwa se si ukubimubwira Stefa uti ndumva ntameze neza ngiye kwa muganga gato ndaje. ariko ubanza utazi bushombe Tade. uzi ukuntu yatwigishijeho nkana we ntubibona? ibyo byo mba mbibona, ariko se ko ari umugabo nkawe koko buriya umwegereye ukamutekerereza uko ikibazo giteye nkumva yabyanga Stefa? ariko wamugani reka nze kubimubwira. gusa ndatinya ko nubwo yanyemerera yambwira ngo arankata igice cy'umunsi. arakakata iwabo ntabyo azakata. we mubwire unyarukire ku kigo nderabuzima bagupime hanyuma umpe raporo nkugire inama. utekereje ute kumpamagara Kareme? ahubwo we kuki wari wakuyeho telefone nkaguhamagara nkakubura? ndarengana ntayo nakuyeho, ahubwo ubwo ni amarezo. ubu uri heho Nori? aho ndi n'ubuhamya bukomeye Kareme. nahagira se ngo nze mpagusange? utibeshya Kareme, bambabariye bingoye, sinshaka ko wongera kunkoresha amakosa. ntumbwire kuri kwashaka kandi nzi ko bakwirukanye we. niho ndariko nasabye imbabazi, ndarira amarira yenda kunshiramo. bambabaye ariko bingoye pe, rero sinzongera kubakosereza Kareme. ariko n'ubundi ni wowe wikozeho, ni wowe wizize rwose. kuki utasibye ariya mafoto koko? iyo menya kuyasiba se urumva nari kuyareka akamfatisha koko Kareme? ntabyo nzi. sha nanjye nahahuriye n'ibibazo bikomeye shawe. rangwida na shyaka barasebeje imbere ya mama. ihangane nyine nanjye narihanganye. ndishimye ko ukiri nyarurembo shawe Nori. ndahari ariko nanjye ndumva ari inzozi Kareme. ni ukuri bari banyirukanye byarangiye burundu pe. ko numva wagize ubwoba kuko ubona bizanyorohera. nakubujije Kareme, utazibeshya ngo uje mu rugo rw'abandi. aka kazi ndagakeneye kandi ni ukuri abakoresha banjye ni abantu beza. nta handi nakora rwose ngo mpashobore. ubwo se ushatse kuvuga icyo Nori? ku byacu birangiriye aho. harya uti byagenze bite kandi Felicien? nukuranye ndabona urugamba narutsinzwe byarangiye. gute se? yewe abandwanya bafite ingufu pe. ngo iki? ubwo nyine niwe wanshyigikiye mu gutangiza urugamba rwo kwigisha urubyiruko ngo rusobanukirwe ubuzima bw'imyororokere. none natangiye guhura n'abandwanya kandi batoroshye. nyine mbwira uko bimeze, natwe dufata ingamba. ariko urubyiruko rw'inaha rwose rukomeze kugira amahirwe yo kwigishwa no gufashwa kurinda ubuzima bwabo. aha hari ababyeyi bakomeje kunyikomanye ngo ni ukwigisha abana babo ubusambanyi, ngo kandi ngomba kubihagarika hakiri kare. ubwo urumva ibyo ari ibiki koko? ariko kuki ucibwa intege n'abantu bamwe bafite imyumvire iri hasi cyane? ahubwo nabo bagomba kwigishwa bakajijuka, bakamenya impamvu ari ngombwa ko urubyiruko ruhabwa ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bwabo bw'imyororokere. aha maze kankwanzi bari kuvuga ngo ndi gutegura amarushanwa y'ubusambanyi. ngaho nyumvira, bagomba kumenya ko ahubwo ari amarushanwa yo gukumira izo ngeso. urumva, amarushanwa yongerera urubyiruko ubumenyi ku buzima bw'imyororokere, amarushanwa abafasha kwirinda kugira ngo bazagire ejo heza. ntibabyumva rero. Felicien, wicika intege. ibintu bijyanye no kwigisha urubyiruko ubuzima bw'imyororokere mbimazemo igihe pe. bene iyo myumvire ibamo cyane cyane ku babyeyi, ariko kwigisha ni uguhozaho. none se ubu nkora iki kokanye? nakubwiye ko utagomba gucika intege. ndahari kandi hari n'abandi babyeyi babyumva. tugomba gushyigikirana tukabyumvisha ababyeyi batari babyumva, bagashishikariza abana babo kugana karabu y'urubyiruko munsi y'umunyinya. yewe birakomeye pe. yego ariko nyine birashoboka. urubyiruko rwa Nyarurembo rugomba kugira ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ko ari imwe mu ntwari zarufasha kwirinda gutera cyangwa guterwa inda imburagihe no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.
wicika intege rero. yewe ndabyumva. ahubwo se Felicien, karame, amakuru ya mushiki wawe Mutesi yewe ari aho nyine bisanzwe. yagize amanota meza se? yewe ibyo nibyo nari ntamenya rwose. Stefan, bitera komera shyaka. amakuru ukize? yewe ni meza. bimeze bite se ko waje hano ku kigo nderabuzima? hari umuntu waje kuvuza se cyangwa hari uje gusura mu bitaro? reka da. ibyo ari byo byose ndabona atari we waje kwivuza. ndabona uri muzima pe, urakomeye rwose. cyangwa wagize ngo hano hari akazi ko kubaka Stefan? oya. none se bite ko waje hano? umva, hari ikibazo nagize, ubwo nyine narinje ngo bandebere. ikibazo ki? mu by'ukuri nyine ntacyo naguhisha, uri umugabo mugenzi wanjye. urabizi rwose, ndetse wanagiye ubyumva ibyanjye na Nadine. nguteze amatwi rwose. ubwo rero kubera izo mpamvu, yego, uriya umugore wanjye Nyiramariza yambereye ibamba. ntashobora na rimwe rwose kunyemerera kwisanira urugo. ngo kubera iki se? ngo keretse nyine mbanje kwipimisha virusi itera sida, ngo akamenya ngo uko mpagaze da. ariko ibyo nibyo. ubwo rero nicyo kinzanye hano ku kigo nderabuzima, nje kwipimisha nyine. yewe ibyo ni byiza rwose. noneho rero genda urebe umuganga agufashe, agufashe rwose ukemura icyo kibazo kiri hagati yawe n'umugore wawe. ariko ubundi mubaze Stefan, ari wowe ukamenya ko Nyiramariza hari umugabo basambana, ntabwo wagira impungenge ku buzima bwawe? inka yanjye ntibishoboka. uyu si Budensiyana? Budensiyana karame, ntibishoboka. byagenze bite? yego, ese ni wowe papa? niko si Budensiyana? karame, bishoboka bite ko waryama munsi y'igiti ku nzira koko mwana wa wabaye iki? uri muzima? ewe mana we, agatotsi kari kantwaye neza. ubu se byagenze bite ngo uryama ku nzira koko mwana wa? cyangwa warwaye mwana wanjye ubura ubwira? erega nyine narindi ku ishuri numva simeze neza, noneho ndavuga ntahari uwakwaka gahushya ubuyobozi ngataha nkajya kwiruhukira. ngeze aha rero numva mfite isereri. mwana we, urumva utarwaye? ufite ikibazo gikomeye ahubwo. yewe simbizi papa, nuko ngeze aha nkabona hari agacucu nza kwiyicara munsi y'iki giti, maze agatotsi karanyiba. ariko se Budensiya, karame, ntiwumva ko urwaye koko? kuki utampamagaye cyangwa uhamagare mukuru wawe cyangwa umugabo wawe? urumva umeze ute? nyine ndumva mfite intege nke. mwana we, ubwo se koko nyamara ntibyoroshye. niba umuntu w'umwarimukazi nkawe ananirwa kwihangana ngo agere mu rugo agahitamo kuryama mu nzira. none se ubwarimu bumbuza kuba umuntu nk'abandi papa? birashira ariko wigira ubwoba. oya, ahubwo se iki? mwana we, mbigenze nte? mpamagara abahetsi se? oya, ngiye gusaba ambilanse ku kigo nderabuzima, ariko ntawe umuntu yabaza. yo Tade yarahangayitse. wese ubona Budensiyana akwiye guhabwa ubuhe bufasha nk'umubyeyi utwite. naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official, maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi, naho butaha.
murakoze hamwe mw'ikinamico urunana natwe n'ahangaha dusubikiye ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri byibanze ku makuru ya coronavirus. Nakubwira ko mu Rwanda ubwandu bumaze kugera kuri 7 nyuma uko abandi bantu 2 bavumburiwe ko bafite iyi ndwara. Utashoboye kumva aya makuru ushobora kujya kuri bbc.gahuza.com urahasanga inkuru zitandukanye kuri iyi ndwara, uburyo yandura, uburyo ishobora kwivurwa ndetse n'izindi nkuru zishobora kukugira inama zo kutagira impungenge zirengeje. Urugero ujya kuri bbc.gahuza.com. Naimfashijwe na Florentine Kwizera ndetse na Jonathan Greer ndi Prudence Ngyumva wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango nkwifurize ubuzima buzira umuze.